Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese nk'abanyarwanda rirabareba. Itangazo ni irya WASAC, ikigo gishinzwe isuku n'isukura hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane mu mujyi wa Kigali. Ubuyobozi bwa WASAC Limited bwatangaje yuko buri kongera ibigega hano mu mujyi wa Kigali kugira ngo abanyarwanda batazongera kubura amazi. WASAC yongeye kwisegura ku bantu babuze amazi mu kwezi kwa karindwi ku itariki 7 umwaka wa 2025 ko bitazongera kuba byatewe nuko n'amazi menshi bari bafite, ndetse no bari bafite barakoresheje arakama aho amasoko bari bafite naho yakamye. WASAC ntago yaripfanye. Umuntu wese utarishyuye fagitire afite ibirarane yahise musaba kwishyura amazi bataraza kumukuriraho robine yiwe kugira ngo bayitware. Babwize ukuri, iriya robine iyo bayikuye bakayitwara kujya kuyizana n'amafaranga, ndetse ukanishyura y'amazi yose. Rero mwishyure ibirarane bya WASAC. Niko WASAC yahise itangaza. Ubuyobozi bwa WASAC Limited butangaza yuko bugiye gushyira amazi ku muhanda, ndetse amavomero, ndetse abayavoma bakazajya bakoresha ikarita. Bivuze ngo ni amazi bagiye kuzana bakayashyira ku muhanda, b'abaturage batabashije gushyira robine zabo mu rugo bakajya bitwaza ikarita bakagenda bagakozaho bakavoma igihe aricyo cyose, kubera ko WASAC ivuga yuko abaturage benshi barekarama ngo babuze ababavomera. Kwano mavomero WASAC barashyize ku muhanda. WASAC rero ibyanzura ivuga ngo umwaka wa 2026 uzarangira amazi mu mujyi wa Kigali yose bashyize ku muhanda, ndetse bari gushyiraho ikarita ariyo ugenda ugakozaho ubundi amazi akaza igihe aricyo cyose wavoma, haba saa sita z'ijoro, haba saa 10, haba saa moya, haba mu gitondo, hose. Itangazo rya REG, ikigo gishinzwe amashanyarazi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ubuyobozi bwa REG Limited bwatangaje yuko bumaze gufata abantu bagera kuri 15 bacanye umuriro w'ubuntu. Umwe akaba yaraciwe miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda, ndetse ubuyobozi bwa REG buvuga yuko umuntu wese uzafatirwa mu rino kosa azahanwa bikomeye cyane, ubwo baguca amafaranga ndetse bakakwima n'umuriro. Ubuyobozi bwa REG Limited buvuga yuko umuntu wese uzafatirwa mwa bino bikorwa azahanwa bikomeye cyane. Bityo rero ubuyobozi bwa REG busobanura yuko umuntu wese ugicana umuriro w'ubuntu ndetse yabihagarika hakiri kare agatangira amakuru ku gihe, dore ko iyo ubivuze nta kibazo cyangwa nta ngaruka bikugiraho, baraza bakakwestarira neza, ubundi barangiza bakigendera nta giceri cy'icumi bakwatse. REG igaragaza yuko abantu baza gukora bino cyangwa abantu baza gushima kwa zino cash power n'abatekinisiye batabigize umwuga. Ubwo usanga baje bagagukorera amashanyarazi bakanayakora nabi, ugasanga inzu yawe iranahiye, ugasanga amapuru yirirwa shya, umuriro wawe urimo siriko, ugasanga firigo yawe irahiye. Rero ubuyobozi bwa REG Limited bwatangaje yuko buri muturage wese uzajya ugira ikibazo azajya ahamagara kuri REG, ndetse n'ubuntu kandi batabarira ku gihe. N'abashaka umuriro w'amashanyarazi nabo bahamagara ikigo gishinzwe amashanyarazi REG nibwo yasobanuye ko abantu bafashwe mu mwaka wa kera cyangwa mu mwaka wa 2024 bashubijwe umuriro, dore ko amande y'amafaranga bayatanze. Rero bigatuma buri munyarwanda wese agomba kumenya icyo akora. Nimba nawe uri gucana umuriro w'ubuntu ukurikiranye kino kiganiro, gerageza uhamagare ikigo REG kigufashe kugira ngo utazahura n'umwaku bakagufata ugasanga wambuwe umuriro, ugasanga waguciye miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Irinde itazafatirwa mu cyaha, ndetse kunyereza umusoro n'icyaha gihanirwa n'amategeko. Nyaboneka mwishyure amazi n'umuriro, twubake u Rwanda twifuza, imihanda yubakwe, amashuri bayubake, ndetse nusanga mwanyereje umutungo bizatuma abana badindira mu kwiga, ndetse abandi ugasanga bishoye mu ngeso z'uburaya, abandi bishoye mu ngeso z'ubusambo kubera yuko babuze akazi. Ni mu gihe leta buri mwaka itangiza akazi igahereza abakene akazi. Ngira ngo ibi mwagiye mubyumva kenshi cyane. Iyi ni incamake y'amakuru niberwa bwa mbere ugeze ko na muyoboro wa Kidasamara TV Rwanda. Icyo gukora urakizi, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu yatangire ku itangazo rya WASAC, ikigo gishinzwe isuku n'isukura hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane mu mujyi wa Kigali, mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali: Nyarugenge, Kicukiro ndetse na Gasabo. WASAC Limited itangaza yuko umuntu wese uzafatwa ari gukora kuri cash power nashaka kuvoma amazi y'ubuntu, ngo arukono ngo ubusambo bwateye basigaye baza ngo kontere ngo bakazikura ngo bakavoma amazi y'ubuntu, ubwo ngo amazi bafata bakayashyira mu kigega, ubundi bakayobya amazi, ubundi bavomera ibigega bakongera bagasubizaho cya cyuma WASAC iba yakoresheje ifunga amazi. Aba ni bafatwa bazafungwa kandi banahanwe bikomeye cyane.
Wasake itangaza yuko amazi mu mujyi wa Kigali atazongera kubura ukundi, yongera kwisegura ku bantu babuze amazi mu kwezi kwa karindwi ku itariki 7 umwaka wa 2025, aho Wasake yongeye kubiseguraho ibabwira ngo ikosa ryabaye igiye kurikosora kandi ntago bizongera ukundi. Reka amakuru yacu twerekeze ku itangazo rya REG, ikigo gishinzwe amashanyarazi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Akenshi umujyi wa Kigali uza imbere, uturere ni dutatu, Nyarugenge, Gicukiro ndetse na Gasabo, ibi byose bibera mu mujyi wa Kigali. REG ivuga yuko hamaze gufatwa abantu bacanye umuriro w'ubuntu. Aba bantu rero mu gufatwa ni amakuru abaturage bari batanze. Abantu barafashwe bacibwa miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda ndetse bamburwa n'umuriro. Bityo rero ubuyobozi bwa REG butangaza yuko umuntu wese udashaka gushyira ubuzima bwe mu kangaratete cyangwa umuntu wese ucana umuriro w'ubuntu nafatwa azahanwa. Bongeraho bavuga ati nimba ibi bintu bikubaho ugasanga uri gucana umuriro udashira muri cash power, warigize guhamagara umutekinisiye akagukorera ndetse utabwiye abatekinisiye ba REG, hamagara none ahanga kugira ngo babigukosorere, bityo utazagwa mu cyaha ugafatwa ugasanga uciwe miliyoni 30 ugasanga banakwambuye umuriro. Bino rero byatumye abaturage benshi batangira kureba mu cash power zabo. Nawe reba muri cash power zawe urebe yuko uri gucana umuriro w'ubuntu kugira ngo wirinde hakiri kare kandi urinde n'ubuzima bwawe n'ubwa bagenzi bawe, kubera yuko ibyo bintu banyuranyije bishobora gutwika inzu ugasanga mwese muhiriyemo. Ubuyobozi bwa REG Limited buvuga yuko abantu bafatiwe mwa bino bikorwa barekuwe ndetse bagasubizwa umuriro ariko bishyuye amande. Bivuze ngo bigusaba nibura imyaka 2 kugira ngo bakubabarire ndetse wishyure n'amande kugira ngo bagusubize umuriro. Ngahibaze ubayeho nta muriro ufite mu nzu yawe, ese iyo nzu yawe imeze iti? Ngahibaze ubayeho mu rugo rwawe n'amazi ufite. Ariko Wasake muretse gatonya, Wasake nago yaripfanye, yavuze ngo umuntu wese utarishyura amazi yishyura amazi, cyangwa umuntu wese ufite ibirarane yishyura amazi bataraza kumukuriraho konteri yiwe kugira ngo atazabura amazi. Ntago yaripfanye Wasake yahise yishyura. REG yo murabizi nta birarane n'igigira, iyo umuriro washijemo cash power irazima, iyo utaguze undi nabo barakwihorera, nago bo binginga. Muribuka yuko ikigo REG n'ikigo Wasake ari ibigo bya leta. Rero mwishyura amafaranga cyangwa mukumira ibyaha bitaraba kugira ngo twubake u Rwanda twifuza. Mwishyura amazi n'umuriro kugira ngo batwubakire imihanda, kugira ngo batwubakire amashuri, kugira ngo banafashe n'abatishoboye. Bino rero ni mu bikurikiza bizatuma abakene cyangwa abantu bakomeza gufashwa no mu gihugu cy'u Rwanda baba benshi. Ijwi ryanjye ryagize ikibazo ariko amakuru turayakora na mikoro zanjye zapfuye zimwe, ariko amakuru turayakora kabisa. Rero reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka niba aribwo bwa mbere ugeze kuri umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Ndabakunda cyane kandi nongeye kubifuriza umwaka mushya, happy new year, uwa mbere mwiza. Ndakeka ko mugiye gutangirana ingamba zishya, kongera kugera ku isabato, kongera kugera ku cyumweru, ndetse nongeye kubifuriza amahirwe n'imigisha.